Pozdrav ljudi, ovdje Luka. Danas ćemo da radimo top 5 skrivenih poruka u YouTube-u. Ajde da krenemo. Za početak na link dodajte // i lean back. I pogledajte kako će da vam izgleda YouTube. Znači sve crno. Evo ga na primjer moj kanal. Dobar easter egg, evo kada stavite neki klip. Inače, to sam sad slučajno rekao easter egg je skrivena poruka, samo na drugi način. Idemo na sljedeću skrivenu poruku. Za sljedeću skrivenu poruku, dok traje neki video, ukucajte avesome. Ajde. Avesome. I pogledajte kako će ovo dole da izgleda, što vam pokazuje koliko god traje klip. To možete da uradite i na ovom klipu odmah sada. Sad idemo na treću skrivenu poruku. Treća skrivena poruka je, ako vam dosadan ove boje, sve iste slova, ukucajte doge meme. I pogledajte kako će sve da izgleda, znači sve druge boje, i ovo počet na moj kanal u trendu, prijave, istorija, gledajte kasnije, sve u drugim bojama. Idemo na četvrtu skrivenu poruku. Za četvrtu skrivenu poruku ukucajte do the Harlem Shake. Do the Harlem Shake. Evo ga. I pogledajte što će se desiti. Znači ako vas ovo nervira, imate ovo pored YouTube-a da prekinete. Ali pogledajte što se desi za nekih 10 sekundi. Prvo krene ova muzika i za 10 sekundi pogledajte što će se desiti. Bukvalno sve ovako krene da igra, jako čudan easter egg. Idemo na zadnji easter egg. I za zadnju skrivenu poruku ili easter egg ukucajte use the force look. Have force look. Evo ga. I pogledajte kako će da vam izgleda YouTube. Naravno, isto još jedan zabavan easter egg. Možete ovako da bacate sve ovo. Pum. Čekaj, ajde, dođi. Uhvati. Pum. Evo. I to je bilo to što se tiče ove epizode. Obavezno like, share i subscribe. Vidimo se uskoro. Ćao!